ekanya jijobli bonam be egbe mika dogo blada kokwe ya be mi aka yi mi ape enufafia ji abele kene nya be program enya civic education ehia me mi onu nso soro cho mi ape dulise hu ta hesia ya director cho municipal NCC egea mi adome be ya pede mi awun mi awo numa kuku ma chomonu popo ile mana na nyabe abenya sela monu popo la sio na denu mi ape jedodo ame eye ekapo mo eji na ko be WhatsApp gbeda si ko to ko vena mi enye 024 330 7527 034 024 330 7527 eye ne nya kpo fe TV emiame anyigba mekwa na kpo mi ape number le fimi jagbagba na ko fe gbeda si ko to jive enye babia o enye contribution o mi afo ahli eduaja ase eye mi hia pepedun mi anamonu popo be na dogobulu o fe nu jajira na wo che na pede mi anwu be mi ape wona atan anomi agbodo hesia yi ta the same number 0243 307527 nenya yokwa package yo le mi asi mi anana se eye mi agbodo ohun ajira ofenu yo mada akpena mi eye madonku BF79 ele bankwe edawo fenu si anu nya dikwa nenya tedo nko wa akpedo ohun eye ma common popo ma do wezo na director wezo ma ka common ko ka dakpe na venigba TV be onami mon popo ile be mi agede enya sela oji director heyi me kale mi asi crowd enya yi mi weva ya last week mi metanwu mi ape enu mi ko de to menu mi fonu vide cho fonu blibo cho eduko me vi nyanyen eye mi to me mi ponu ikata ol mele mi ato anye eduko me vi eye ede eduko me vi pe vi nyenye ha ko fia mi eye do dasi yele mi asi abe eduko me vi wa enye be mi a ode eduko pe se oji mi alebe na eduko pe nunu amesi o mi anye eduko me vi ye ebu ese eye mi lo mi anonu e o mi acho dele duko pe nu wona o meto nyatepe toto me eye lebe mi ko akodada wanye nu vevie de kanami na mese o fe last week fe nu ma de do go menweda me kale jibe nya iwe nya vevie o mi ako ajoe akpe avale na gadon kujine mi afa polawena enya fefe mi fom to tumadiye alo koma biye abale ya afa lisa afa chapter 3 explain ya fa mke so kata cho ya fa Citizenship Act 2000 at 591 you citizen na nya tumadiya tumadiya sefonya na sefo da wanya tumadiya emi blomon popo we ofe na tawanya tumadiya before unto by birth but don't you mama alo dawalo ko de karanya kana roju higama kide siada ha mi banya gana ni abi by registration that is strong manya gana bi ju abe is gana bi said them or today ji e watama a register as gana ni emi ko unto naturalization ha baba no come kwa do na ko Ghana bio Ghana to kom ajem ejiba ya zu ono bi da ka asa da mo wa ta ma naturalize emi ko to adoption abanye Ghana bididi na wa dogo bi ada la tubu mo ko wi adon ina za ase o la dumama ina adopt ko de vima la se ko mo to su bio ko mi ma de vima
ezu Ghana vididi enye miwo mi le ŋku ɖe ŋu le kɔsi ɖe va yi. Okay, director, akpe be ege ɖe me na mi. Ke fifia míayi ɖe ale ŋku ɖe egbe ƒe nuwɔnawo. Akpe ŋtsɔ biebia ɖe Merekue. be Ghana vi aɖe atama adashi eƒe dumevinyenye ŋu hã yake le yevugo mi yɔna be renunciation. Bawa ɖe na renounce abe tso gbadzi. Ghana vi wonye akeme ganye Ghana vi o. Sedemɔ hã mi gbe sedemɔ be amada nye dumevi wodzi edada fofoa nye Ghana vi yake atso gbe ɖeka abe meganye Ghana vi o. Mi be afama dzɔ etso mɔ vovovo eɖoa mia nɔvia ke gbe meganye Ghana vi o eyi du bubu aɖe me eva ƒo dumevi nyenye le duma me. Ye duma me ƒe se nye be afi axɔ de me be nye dumevia ke medze be nye dumevi le edu bubu aɖeke me. Eɖewo nye be ene de yewovia ke fiafia be ezu yewovi ta mega gbugbo ekpɔmɔ nye dumevi bubu aɖeke o. Eta ne wodzɔ nenema miaƒe se aɖe gbɔgblɔm be ne Ghana vi aɖe wòava dzɔ be le srɔ̃ɖeɖe kple gbetadu aɖe me eta eƒe dumevi nyenye nage le esia esa gbɔgblɔm be ma dumevi nyenye age le esi gake gbe ake kpe srɔ̃ɖeɖe ma kpa o aga gbogbo akpo eƒe dumevi nyenye. Eye mi gbɔgblɔm be ame aɖe atso le eɖokui si abe Ghana vi didi ene be meganye Ghana vi gake ɖoɖoewo le ŋu nye be gbã enye be naxɔ nanya ametsitsi alo axɔ ƒe tso 18 years yake sedemɔ le edemɔ ne ibe enye legal age be sedemɔ be natama ate decision nenye ɖevi exɔ ƒe 15 sema me demegbe no be atama wo tsatsama le ɖokuiwo si eye meganye Ghana vi o. Ake ne nye ame aɖe nye ame sedemɔ la atama age ɖe contract tso 18 years to ibe atama aɖe afɔma. Emi gbɔgblɔm be edze be wòava dze be ele nɔnɔme nyui me. Fia be wo tame susu kɔ. Eye ne ɖe afɔma ese ade megbe no atama dzɔ be tsakatsaka vi aɖe gege ɖe me eta ne ebe aɖe afɔma te dze be woaƒo ŋu akpɔ o susumewo kɔ nyui ɖe. Enye nyuia wɔm ne le. Okay. Ebe meganye dumevi o. Wakpɔ gbɔ be ekema hã ele eteƒe eye kɔkpe ɖe ŋu hã edze be wakpɔ be afi woaƒo dumevi nyenye ma le asi alo nada asi ŋua enye du aɖe me ƒe vi. Okay. Alo ese aɖe xɔ de me be edzi be anye du aɖe me ƒe vi alo xɔ de me o. Menyo ne mi eze se ƒe mɔ dzi abe Ghana ene. The Ministry of Interior to Ghana Immigration Service o elɔ be meganye dumevi o. Ye menye dumevi aɖe ke fia va zu aleke megblɔ be fia Ezu kanga etsi yame etsi yame. Okay, ta fia be hafi wa alɔ ɖe woƒe renunciation dzi ele be na proof be inye citizen na edu bubu aɖe. We are also stateless citizen. Leadership check by Maganya Ghana, you go ha, and do another come for them. Oh, okay. Yeah, but I never know. I'm more kata. Imi for Bromber. I fear mother. Nabi Maganya Ghana, you are. And ma. I never. Yeah, get to me to me here. You never. I probably blow to my vineyard. Yeah. Emi poncho citizen by birth. People grown adoption, plan of view, registration, plan naturalization. Yeah. But if you by birth and people grown by the then you're citizen by birth and you're job like a mom, mother command on you.
waho dwumadzi nyanyama mika gagada deprivation okay pa ka konye renunciation panya gboma na matode renunciation agbobe awon to echo la dokioshi ba o epo dwumadzi nyare le tepare te ba ga nye Ghana said the more o request ma na ko ya ake director merekuro na de gre awade ma ndori ma banglobe bo toto kale yi abele me de fefela ple ame yo le sisi lava asylum seekers ple to maude leke o amade sile tunu ovado Ghana e kanye duma me via me gbona lo akemi abe ame ma sile tunu de ma kpo mon popo aka no si wa ba bia do hin lo le pe dume be yi be adasi le edume vinyenye hu a ekpo renunciation na mi problem dume bia top okay actually no kishi bi maganye Ghana view akere ni ko apa he akonele kuda salam seekers o ma amadanye Liberia abajolo de Ghana odisa be maga dibi agajo ka chi afia akoba alle be duana ko idema ya no yo bo aba foreigner ne aka abajolo yo de allo amado signal salam because politically jidudu ya le jila ma o jimbe ya o dokbo ahoni ogere edumama yo pagba abalo toto tana alo haham tano ba bi ya ma ogana le jidudu ji bana pede nchi pagba agbale haham no ko hama now asa salam sekeza mafia boko opa dumavi nyanya lo issue akami demo wona no mi agbo okay no akpo agba no tana maga ide renunciation renunciation mi ko ko pa aje ba ma to na initiate okay metro nye ntonye gbo ba maga ji ba manya Ghana dijio le sepa moji okay ye bolia bi ba aje bo anya voluntary in nature ba ma to na bi manya ba do ziji o zile ju ebe chokwa dia etoi asidema gba ebe ipa duma vinyanya alesia idashin ekweka fa manya ba do hom le ju akintu ba imaka ya duma view imbo bromba afi duma via na forma aje ba baba kwa gba sidiri renunciation form the Minister of Interior, the Minister of Interior, Immigration, okay. That's Mama Miakata, Obi Magani for doing your was other Banaji, Ewa Kuma Power, it was Suma Lemida. If a poedy, a group a former Mokata, Upona Power, a quote to a Vinyana like the father. Yakati trade ifa Ghana vinyenye ma ambredo ngoba amado to adomo fase nyewa let them yafi alobi ko dem afanye mi afa tuma bi ko ga ko mo ganye edubu anaka me no ba jona na ma kaje na ba awari now evidence na no niwe edu awo na traffic achi akọ baganye eduma edu hanye so de leta ami wo bomba na ma da biwe imaganye Ghana video balema field goal na kwedo da ukoga dem inu kwedem di bana gama gase di wachogba di baganye Ghana video ko said them over o duma vinyanya da gwima alo o to da si nwe do kwelasi director le niaye gloma ejena nko abe amade na tanva kwagbalema afil forma gake edukoma kwedemo no jole goma mere duma vinyanya pa ashide demwa itama dongo amabule wajaba evidence na no ni ba mama susuma poni ile pa ha achido pa aka atamada for my year to 18 years
E kɔkɔdɛmu a adze bɔ akpɔ be amea yiwo asi ɖem ŋgbe meganye yewovi o, nye yewovi hafi be yeaɖe asi eƒe dumevi nyenye ŋua, enye du aɖe me ƒe via. Edze be Ministry of They Interior satisfy nakpɔ those conditions. satisfy condition ma. Because ne menye du aɖe me ƒe vi o, ye mi ɖe asi ŋutsuwo ɖe ava zu gbɔmevia, azu akaga. Azu akanga pete. Dzeƒe manɔ asi o. Dadze bɔ akpɔ da ne condition ma, ama mete me certify o. Ata ma dzɔ be ma da asi agbalẽ te anɛ be yewo ƒo eƒe dumevi nyenye le esi. Akpe. Yo nyasela abe leke le sea nume kukuawo eya dzi mi le mɔ kpɔ na wo ƒe gbedeasi be nakɔe ve na mi to 0243 307527 0243 307527. No ƒe gbedeasi nya va koa miaxɔe ahlẽ edua dza ase menye gbedeasi dede enye babia ko eyi wɔ mi la ne le se xena ɖe le nakɔ kpe ɖe mia ŋu abe aɖaŋuɖoɖo alo ese ƒe akpe ɖe wa ne kɔe via miahlẽ edua dza ase. Ke director miayi dzi ke abe democracy me mi le ɖe woata xɔ nye ƒe dumevi nyenye le asi nya. Akpe. Mi ƒo ŋu do ŋgɔ, mi ƒo ŋu tso dzɔkpleke kple tsivado, atsovado ƒe nya ŋu. Mi gbɔgblɔ be miwo nye dumevi bayebeta. Yewo ma mi ƒo ŋkɔ na wo nye dzɔkpleke. Mi gbɔgblɔ be ne ma ne nye dumevi bayebeta. Se aɖeke meli ame aɖe nazã akɔƒo eƒe dumevi nyenye le esi o. Ne ma nye ŋugblega, enye ŋugbegblɔla, ŋugbe dom dukɔ le teƒe ɖe sia ɖe hã, wònye citizen bayebetia ke dada alo fofoa emama etɔgbi aɖe enye Ghana tɔ abe gbɔgblɔm mema, womete me eƒe dumevi nyenye xɔ ge le esi o. Gake atama va dzɔ be dumevi nyenye evewo mi le ŋku ɖe ŋu nye registration kple naturalization vevietɔ. Ne ame aɖe va nɔ Ghana eye wòɖe srɔ̃ le afia, nyɔnu alo ŋutsu ye wòlɔ̃ be anye dumevi, emi ko dumevi nyenye ƒe agbalẽ certificate of citizenship president sign emi kɔkɔ nɛ. Emegbe mema wòava dzɔ be naturalization kple registration nanewo gba mi kpɔkpɔ ge be enye viwo ke atama ɖe mɔ be miaƒo dumevi nyenye ma le amasi gba nye be ene wòva dzɔ be amaze mɔ fitifiti fraudulent means wòkɔ citizenship ma by registration adzɔ be o esrɔ̃ melo ɖe srɔ̃ gake wònye dumevi nyenye dzimo le ta yova wò ɖeka kple ame aɖe yoyi ʋɔnu eva sign abe ɖewo ɖe srɔ̃ ene vɔ menye srɔ̃ ŋutɔtɔ nye wo ɖe o. Mɔnukpɔkpɔ ko dzi wòle be yeaxɔ dumevi nye ƒe agbalẽ. Wova dzɔ be investigation ma kpɔ be mema eƒe dumevi nyenye wòxɔ eze mɔnu fitifiti. Ese viviti me mɔnu wòkɔ xɔea ese ɖe mɔ be woatama dumevi nyenye ma le esi. Eye ne wògava dzɔ be miwo mi xɔ deme by naturalization kple registration woƒe nuwɔna aɖe va wɔe be Ghana va le xaxa me alo va zu a threat to the nation. Dumevi nyenye ma mi kpɔ nɔ ta wo ɖeka wɔm kple gbetaduwo, money laundering wɔm, terrorism promoting be yeakpɔ